Ka health department yong ka Manipur da suspend ko ya uwi u medical officer yong ka Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science lane JNIMS ha Imphal. Hadin wadakta akti u ya ka wi ka nurse hey por wa M duty ko ha COVID-19 ward ha po ka hospital. Ya ute u officer da ti pertu ya u kam u doktor Pangambam Boson Singh katwa ya kate ka nurse wan da ti pertu ya ka kam ka lin ngei wa haukip. Kate ka jingjia da jia ko ha katu ka singi Wednesday we da yo ki ya kani ka video na ka CCTV camera hadin neite da pau ko cheki internet kam man kate da tiplut kate ka hospital management te da suspend kre ki ya o na kate ka hospital.